sa Bulvinaka. Yung matavina kalmay na lumiklo ni sema tikumayen na ibat ni vengarabi mo. Na mataga ni kuwa na mataga ni moni dua tali na mataga ni singo. Enda mai vito ragikin na bata ni vengarabi mo. Kita ba ni tiko na tadi ke mami na tua kay mami. Kaya mo ninalay. Darubo kinangwan nila. Ni sema tal tinga mai na bata ni vengarabi mo. Kau ni nangai sarabat tikum beka. Enan dua tali nangau ne mursi. Kita ba mo ni tiko. Na sema tikum mai na bata ni vengarabi mo. Na bibunon duin so. Endan duin. Dambikina menda vagarongo wana Kalou ena mataka ni dai. Da kita ba ko na da Kalou lev ko ni tau kinimbula. Jisu Kristo. Ki ko na Kalou lev ne la tambu ka tiko bat ki kenda kana tumberi kenda we Jisu ena mataka ni ko. Irin lewi lo malangira wana no batiku mai bat ni vengarabi ngo. Kana da maswata ni na kunena no na Vosa na Kalou na no ni baga dengu. Kina lumanda ena mataka sakadida. Takinda baka na lumutini Kalou ni tal Lepani Ledua en liute kenda tigo en non da Vosa en non na Vosa dondonga na Kalou ena mataka sakadida. Bersagani ndana be wasitiku ena mataka ngo de kando maka kerenda baka bilbina na Kalou. Non sa tigo wote ke ena mataka ni kuwa kami tumberi kenda. Ena nonda biwasi maina nonda Vosa menda masakamana ki lomalangi ne tiko tambu ni loloma dambe sai kinando ni bembulio ko ateke bunana mbulongo menesenga angai nakitaka meba kana keni rira Vosa tiko yani kinongo kani vorong tiko mai kinongori na lubini Kalou na mataka ni ko saru itali na nomuno nakabale uturang soli nimbula lewu tuken na matagani ko kabosibi na mbulu binaka ani kimami ndambe na matagani ko mekimami na rungo tikemni kimami sawawa na nomni tomata kremo ni Vosa sakamai dibaganga taga nomni lumuti na matagani ko menabu nento bota mata turang kimna rongo Jisu ni Vosa be kemami enan momol menan domo ni lolom na matakong kimami bogati tena kalungatan ni masu na mataga ni kuwa vira sen sucerna kalungatan na mataga ni kuwa duin ni dola eran duin dola tena mataga ngo turanga na dola ni lomandro ni kilando dongan ni mami Kalou kimi sama sukemuni nandau ni be bogati ngui na Kalou ndau loma na Kalou yaldo ni na sikovira na be buno duin dia so beletone kemuni ni darlinga rongo ninda rongo da turang nan ditangi ni lomai kiman o ninda willi kana wani mata kau ninda kau ita turang na bi dola dindu yeso embikana ni mamimbula na numa turangan na mati betowi enne mami bonolo manyoviti so era seni maru ta tiu mbula ena buni mati ngo sama subike muni turang ni nomuni pakadengo na non roba non rambula kau longira na kata-kata nomuni loma karena yado mertudaki Tumanita me bakana lo mamuni. Irendau ni beli utaki. Ena maten tu, ena lotu. Kena be ngada dundu ni bengarabe ni me bunol man. Sa masula ki be kemuni ena mataka ni ko turang. Nyo ni na uta, ni na liutaka, ni na be baka bukui, o ni na be baka zoko na kitaki ena nomuni lewando donga. Kami liutaki tu ni me bunol man me bakana lo mamuni. Mena takati ko na lo mamuni. E buru me baka. E takati ko me lo mamuni. Pinakabole belum ni serongo dele memas ni matagani kuwa. Pinakabole belum ni ndo bebo soti. Kaki mami dingoma na yalo bambau ti kemuni turang. Masaka na matagani kuwa. Sangena bundo tal na yada. Ena buku Jisu ndo to na. Na yada ni mbula na yada ni nganga. Saya mene mami sordo. Dakan isa bulbina kana turang kena marama yang rabina kana leone bubale avec ni na shamati kumain na bata ni iVola mata na simbina kani kuwa ni sambulbina nita kani ndana tomana tiku na biwasi main na wala di prosai na nontare tiku na iVola ni Vakatakila
kanta sana reda ni tegu di Talanoa mai na vola ni Tanial. Na storyline ni Vatakila ai tegu take na voli Tanial kento sa me tegu na en singa na Noa. Tasana me reda ngo na Talanoa tasana va muri sombuan. Na kene Yaloyalo tuki na me ada na voli Vatakila. Kasingi kaisara mo le voli na me voli tal moron kila na ivola ndendre erdo kati ko eso. E voli Tanial kene voli Vatakila. Ramantanga buwan donongon lila irin talnota. Dana kena rora. Ia en kabini singini ko to sana reida na viva kalunga takile wembitu na Kalou na nona Vosa. Wako sivi en ivola ni provisai. Na provisai na kena tu bagan teota ki na kai sember ni mai. Ia na revelation sana Vatakila sa Vakatakila ina ka saranga ena mai. Ia na duin chuku ni provisai Vakatakila sana prophecy and revelation. Prophecy is predicting what is coming, and revelation is reveal what is gonna come. Itali nendun me matata chuku weekend ka tuwa binang ni tubulita na Kalou sa Vakatakila chuku weekend ni kuwa na kai sember ni adomai. Menda kila menda ka konin na tosu tuwa ka matamboko da sinkila what is coming ahead. Coba sama sa tali cuma ina nonda be mata ka sa kila ko na kai saya ena yadokin. Sa Vosa chuku nona tamata ni kuwa me baru te kira kina vika na yado mai enangona mai muri. Ni kuato sana mai tomana na no to reida na ivola ni Tanial sana tebu talno tengo ni talano. Ko na kele yado ya na ivola ni Vatakila. E kauchu ni to vuli na ve mataka. Dana reida tiko kina na baka sama levungo ni ken nonda vulida na Vosa ni Kalou. Ngon sal kena vulida na Vosa ni Kalou. Kompita chiko eso na tools ni nondara ni lobo chiko ya ni na vol ni Vatakila na vol ni Tanial ke na bo ke tal ni vola na volta mendaro ni reta mai kina na imbali tito ombu ni Vosa ni Kalou merani ndakana mai kina men kenta mandrai ni bola me menda wai ni bola nandina ni Vosa ni Kalou ko ya sarwe mbimbi ngoni kina mentana rede chiko na nonda tools go na ranger to avaka yang attack orto na reformers non to vaka yang atakan na ivola tambu ndonga me yabu ni vaku vuli me yabu ni vakambota ko kento sa mai tukin ni ko kento vatoka ina Protestant churches en non to buki to toloka erto yalo viva ungechi na yalo tambu to mbula me erto lesu kina Vosa ni Kalou me rau kina vekenta na viva vui kina viva mbula taki me adamai ni ko ngo e vida na Yaloyalo to na rede ni ko ni ko to na rede chuna Tanial na waserua to na rede tuki ne vida ne wali ni kena buli ne volta kem to na rede ni ko na baganga na character study se biographical study to na rede na problem studies da sa rede na lenga do weekend tu ni ko da ngole na ne volta se da tu ko ne volta membala tan entre na lenga kem to na rede na baduru na problem studies na character study ni kuwa na word study kato na rin talaga na whole book study na mataka ni signi kuwa kwa sorry kambimbingo na kina au kerker bekem do reda na auto principle to sana reda na theology ni kusa reda na Yaloyalo Rabailevu ni Talanoa e chiko na wasini bola na wasirua do na reda na utu ni baka sama levu mbasi mekin na theology na thaba so na ndina Kalou so na Vosa na lewa ni Kalou e ko rani tomi karamai o kerker kento na lakuduru na vulingo mai na platform ni Zoom me ochi na Tanial rua o kerker mo rin varta me via sa ochi na vuli ni ko e vase lima na ndina lele ko redo mai na vakasama keni bolea e ko na ndreta mai na ndina lele a menom na mataka ni sigini ko right go e vida na ka to rede tiko kina na voli Vatakila go ni ko to sana raile su na voli Tanial na voli ni Vatakila rono vola ni rono ka tolu na vakasama tukina lave taki mai na vela chumakao kongo na vakasama nda rede tukina kongo ukakina rosom korona wasi ni voli Vatakila ronan raw bitu sang kawal na tikina e kome na kena reference
kina vakasama mai na vela ti makao e wili kina tania la ko kinto sana rei ti kuna kabin singini ko ke ikuna rei na voli Vakatakila ne vola tambu todo ikuna rei na kemi den dawili kani vola tambu bale tai lebu tu na kena vola volai me Vakatakila na loma ni Kalou na Vosa ni Kalou e vola itu en vakaivu nau e vola itu vakaivola letters vola itu Vosa vakatoto vata e ni ku andona rei kena tona vulida chu na provisai na volitania la voli provisai e mentona numa ni ku na duruma na biographical study membale chi nepoknesa membale chi ritaniela membale chi tona noni toka no taniela that's biography to vulida ke me matata na provisai kento na kilachiko na ken ritalo so era volaichiko na wasini volo to sana rede ni ku na prophetic oracles na kai tukuni ni na yado mai na vei tamba ngone tau kila ichiko imanda ka vosi to na redan apocalypses na kena reveal taki apocalypse na kena mbale revelation revelation se Vakatakila na kena vakiri kingona apocalypses ka kena mbale sa Vakatakila ina ka sember ni yado mai ato sana te urreida sarango na vola ni taniala ke ndor vakasa mau mbita chikana selain go the Bible is its own expositor ni ko to reida me vakana vul ni Vakatakila kena vul taniala dona reida na ibola tambo e vakamadala tai koanga vataki koya singini ngandre mendala lau talento na sos mendaran me vakan dewata kina na provisai se na vakamadala na ibola tam na Kalou sa sulia ultima na elo tambo me ve vakarara mataki illumination and inspiration eda kabo tondonga na elo tambo meron da kilakina na bimbi kena tito mbuni Vosa ni Kalou ke osaka wote mai dake na dab na theology kuna rindreta mai nento vul matangani ko the truth is to be planted in the heart osaka chiko vasi lima na dina lele ko rindreta mai na matangani ko me kemu me memu me rauni mbuli kana dinongo kina no mumbula kena muilako ni ko balata sakasa chiko na makasamira every jot and tittle of the word of God is to be brought into the daily practice. Amen. Kakina ndreta mai vase lima na ndina tona bro bulida na kabini kuwa me yabu takina murai me yabu takina na lomamu kena lomu na matakani singini kuwa ke to sana rede chungo provisai kena Vakatakila ina kasember ni mai general tunga Rabailevu revelation sa Vakatakila isaranga naka ko esember ni mai se sa tevuki dereki ka Vakatakila ina kasember ni mai yana vakasamaleu na mbole bikin tu Vakatamatan duongo to be with him to be like him and to represent him yana kan to na rawata mai nento bulida na ivola ni Vakatakila kena vola ni provisai kinto sa redo chimena ni to vuli na vuli sawa ti to rede kina na vuna Vakatakila Kalou ve ene vola tambo na non rakau vakumbombul la tamate ni Kalou i Papiloni reboti taki kina oskeli na vale tambo kondo vetoki aki sama itara Solomon na vale tambo itundei ko kento sa rede ti koya na vale tambo ko vakurusai ko ke kau kena yaya i Papiloni ko saranga kento retika ko tara Solomon kena yaya to toka tali rakau vakumboli Papiloni ale sumai Papiloni sanga me taratalo Nehemia na vale tambo me taratal na vale tambo sanga ilako mai sa ngebe vakabina katakita na vale tambo ko tara solo Nehemia o Herod the Great Herod the Great gaga ya do kona vale tambo me seven wonders of the world ito na rei na vale tambo ko bitu kiaki kinto sabuli de chumai be masta se na vale tambo tundei tu vatunga na pete ne chigukina kapa takar karta chunga na vale tambo se o chisu ko na vale tambo ana vuli to sa rede mai kina ia na reboto ne skeli ko tala vale tambo churchelemi sa libu na kava kisila ngarabo chigo na Israeli na lomo ni vale tambo ko kakine tikine ono asa kavio ko yuko na luvin tamata ko sakuni ali na karsa ersada kava ia na kava kisila vakale ersada kava ko irna matangali Israeli meona lako tani kina bakaya o mai na nongu vale tambo akana kalu kinto sa redan tikine
awase diwa tini tin kandua na Kalou sa tuva kasuka mai na vale tambu kembala sa singai chigo na Kalou na vale tambu ya na vuna tebu kine talno ne volitani ala na tani ala wase ndo tikine ndua na Kalou sa suli tuichuta me lako mo ne pugnesa vakatara ne pugnesa me lako mai me vakrusai na vale tambu ya ni sa singi chukin na Kalou kena ya kena tamata meraka ubang bombula I Papilone ngora ka vaksila rangara chigo na loma ni vale tambu o irna Israel kento sa redo chuma nento wul saud sagai kaya cerme tel nga bola chico ena non rasa na boro ko ba bombulango ki Papilone o irna na chiuta ena ke mundo kuita na mundo da ena no mundo bukitani ena bunodi engona na karanga rabuchi na vanga donga rabe na kuita tagi ke mundo matata na vanga ndo vakadora na vanga ndongor ndo na kuita tagi ke mundo kana bunodi ke mundo to sana reda ni kuwa na vi vakana kuita tagi da kawa na Kalou ena buku ni dala era da kawa na Israel balatani ranga rabe na mataka bubu ena lomani bali tambu to sana puru bulita ngona tani alwa serua sul vatara na Kalou me mbasi kame na mataka ngo na dhaka era dhaka chini Israel me kana kuita takir tala nongo e chiko na tani alwa serua na ngoni sala era kana kuita kina na Israel era kana kuita na tamata ni Kalou balata ni valo da era dhaka me na vale tambu sa tuva ka sukar na Kalou sa ngai singi chiko batakir nona tamata sa singai chiko ena nona vale do don me chiko kina wunango basika kin na tala no ena tani ala no waseru ke to sana ridongo ena aisia vasun ko on tikina tini ni to saboro ngoleba tani ala waseru se yauna Kalou kasasianga indu me kero toto wataka sandau tukuna na kene vakatau chochi mai na kene vakateu ya mai na ngona eliu kausa ndau tukuna na kasember ni daka e na ka kede kausa bina kata kauna daka totok se vakada na Kalou vakataki ko nga era ni tukuna na kasember ni adomai bato ko choba sama sa taleva wote mai na ngona tau kila ipimanda o ko itu na taunda ko ni ngona in space. He's the God that outside of time and space sa kila tu ko na kasember ni ado ia na ka kede ngau bina kata kauna daka keni banbala na dava na loma ni Kalou ninda bulida na proses ari kambimbi me la beti dake mai na loma ni Kalou nandina ko eu kakina vase lima nandina ikoron tomika mai na tani alwasi roni kuwa me kemu kakana bakayam me memu waini mbula me kemu mandrai ni mbula na mataka ni kuwa ya bako shibi kento sa me bulida chingo na proses na kena to sana mai kilaka bulida na veka sember ni ndoya ya kai tali membaleta na Kalou tungara bachiko kapa ngona emotional wase tol tikina bitu na Kalou ndo vangatakir na profita mera tukuna na profisai right vangatakir na profita mendo tukuna profisai endina ena seng ni vakador ndona kana turang ko chowa ena varita ka mandanga na nona Vosa buni ver nona itala profit na veka tau kila chigo imanda na Kalou sando reveal ta ka vir nona tamata ni kuwa ena ngona sarangango mendara ni kila na ka tamadala chigiliu na Kalou sando Vakatakila vakamata ila live irna nona tamata na profita o irna profita meran dewa ni ve varuta ki ve irna na boni tamata ni Kalou keni mbale sarita bimbimbi erchuvera profita o irna profita mera Vakatakila na kabuni se mera Vakatakila na revelation ni ve ka semberni adomai ve irna nona tamata ending itako ko ke ni ko to sana raida na ambada ni tanial na wasiro ngona storyline ngona ko ka chingo o sambita vakateba iguna raida ni talno chukina era talno tagi kina e vana matentu na kalima ngani matentu ya na matentu ni Kalou raw na talanongo ena ko chungango me adoba na Vakatakila talno ni vana matentu me adoba ni sana lago mai na kalima ni matentu ni Kalou ko ya raw kina ninda na ba muria ba kaitala no ba Yaloyalo da kuni bulida na Vosa balata na bakan rendreta kana non da bulita tono kay taray na Vosa words has a play in the study of a book of Revelation yeto reda manda baka picture study na itala no mera ni to mika na kian imbale raw
Ninandi to rautala ni Vulica ni Voltania la kena Vakatakila. Kito na reda na na tanya la washe endua tikina tingavitu. Kito sa reda uchumai na tiku bulman likutu na kalau satu bakara takarao na Vosa buni verno na dao tamata na profit. Reda ngona tanya la washe endua. Na lenga gembashi kama na washe rua. Sabaru taki tanya la rao na Kalou na vuku ni lenga levu saya domai. Na kau vina kata meu kango vi kenda tamata ni Kalou o kenda na iwali ni lenga ndona vanua ndona mate ni tu. Na vuna mbula tu kino vuru ni ko ambale cir tamata ni Kalou. Dokila na kaya domai sotoma ki komore. Ala ko mai na Kalou na ngilo sa kabe robita ronke parama. Ke chuko ke 5.5. Iku na baru sa chunga baru sa stoma. Kana ngilo siya ke chuko ke na tamata ni Kalou au na 5.5 sing baru sa. 2.5, 3.5 chini. Ka ke chuko ke chini no sing baru sa stoma ke komo. Sa kila serangan ya parama. Asya ngan dur tamata ni Kalou chuko stoma ke komo. Rana bu na rusa kino stoma. Bala tani sa siya ke na tamata ni Kalou. Obiaka ni kuwa na tamata ngani Kalou na iwali ni ndrendre ni lenga keda ena vanua ena lotu ena matentu reda ngon sember ni mai na viva kuma na itala no ni viva kuma teile mena yado mai papiloni na Kalou sa sulia rao na kena iwali be tanyala na wase ndo tigena tingabit yesa sulia na Kalou virto na dorbo ngona loma vuku kena kilaka kasa vuku talenga ko tanyala kasarao te metukun na imbal ni reibo tu keda nga kena da kena tan gosa rital ni baru tegi rao non tamata na Kalou. Nimber ni ado mai me reiwali nindrendre me reiwali ni le. Obe vama masube ke mdondo na ndona ndina le mondo reda ni kwa. Kakoni ke sa Vosa vi ko na Kalou. Kakuni reitale ve ndora na weka mweka iku me vanga tegi ko na Kalou me vea. Iku kakotali ko ba ulumbale me ko kai vango turanga au sing rawata na Vosa me vaka na ulumbale chermai. Na kau vina kata meu kai na singel vina kani kuwa na Kalou isulia na kila kake na loma buku ngona iwali ni vikadende arlako duruma na tamata ni Kalou ena ngauna na itania tapi baka rangi tagi rao na Kalou na ngauna kena to na raidango mai na onan rao mbada me ado na ngauna ni na lesu wa roma kino chisu ko e bola kena na profesingo ena tania la kena Vakatakila kit na tutu ni kato na raida. How you approach the book study of Daniel Revelation. Wilika na tikina tanda sena raivotu. Wilika na tikina itiko kina kena mbali. Na itala nongo sa tegu tekngo ni kuwa ena tanyala na wase rua. Waka Rabailevu taki na tanyala wase vitu. Toka tolu taki na tanyala wase walu. Waka Rabailevu taki. Toka Vataki na Vakatakila wase chinka tolu. Waka Rabailevu taki. Toka 5 taki ronda toka 5 taki na Vakatakila na skeleton ko kachu ena Vakatakila wase chinka vitu Waka Rabailevu taki right arredango enrich mai tu mana imbale ni tanra kena revotu senga wasa ka uchimai that the Bible is its own expositor na iVola tambo Waka madala tanga batiko na kena imbale betale ke Vosa Waka toto wata se same se volni dobu nau se profesai kento buli de chini kuwa na iVola tambu Waka madala taki koenga na yalo tambu na buni kandina na nona Vosa na Vosa ni Kalou na yalo tambu ngai vivara ramataki na yalo tambu ngai Waka dengui na yalo tambu ngai Waka bukui meranda kila na mbali titombu ni Vosa ni Kalou matata chuna Vosa the Bible is its own expositor. Na lenga leu sa mai mbasi ke tigo na kena Vakatabuli na voli Vakatakila nindandreta mai na sosi tumba menda mai Waka madala taga kina na voli tanya la kena Vakatakila mendora kena varita salaka amena vaccine go leu saka gona 666 kaku nindreta mai tumba ni Waka madali volta sa chunga ni volta na Waka madali 666 na Waka madali ni manu na Waka madala ke ni vika kento Vulica na voli Vakatakila kena voli tanya to na redo go sampai singa mai ngona tandra na Kalou talanga kena yalo tamu sa Vakatakila to na keni bal na nona Vosa ko nga vekenda to na Vulica na matagani komento kila na buna chigo kina igunga reda ngani ona tandra
tikine tolson kanto kine tolson kaon na kene bale tato tolosar na munzenga tolson ko bitu kina basen kalim are fa matal te ko ngabate ko ni volta ko ya una na rede tala una singin reta mai na history ena no kuna taka uchi na vuli lever do banga taka mai na history jina ni history has its place to na rede matanga na kena matata to ni volta me va matal te ko ya ne volta matanga is a history book ne vola itu kin be kasa ya doti right te tala no na kena te buta kina na mai va rusa churchile mi be irna kai papilon right ja te bu ngona tanra this is our approach the chapter. Reda nga na puno chugo kena na tanra kena kena impalimbay. Iyan na kini karon yang ba kini liway ne pukunesa sa tanra taka endo na tanra ko ne pus asakin ruwakin na lona kasyang ni mo. Aw da sing tarasar ba divos no na to buli ni ko. Aw binakatanga na Yaloyalo Rabailevu membasi kamay en vakasamu. Nangone tanra kinango ne pukunesa tiko boli malali kutu wase chinkaroti kine ono dorongodo mandana nongu Vosa kem kasa chikbe kem don dor porfita ko yau ko chova au na Vakatakila yau gua ena raibot au na Vosa gua ena da tan keni bale au vina katami kana raibotu ke de yado no mani bola tambu ke na tanra ke de yado no mani bale tambu na Kalou do Vakatakila ko ibide veir na profita me Vosa na Kalou ndona ngun sale Vosa kin na Kalou ya na raibotu ke na tanra na Vosa ni Kalou lako mai na raibotu ke na tanra ya na Kalou do revelation reveal taka iguna rete na boli Vakatakila is all about revelation na kai reveal taka na Kalou vechoni me wocho chini non be boro tak to na rede ke na Kalou reveal taka na imbali tanra ke na raibotu ve ir na profit eto na rede ni ko na boli tania ke se chuga na section ni tanra sa kento kila na keni talno sa kana tui na tanra ngoi va musir sarangan ku vakasam vaka musir na elong bal tu sa singkila na ka utanda tak sa sing ni vaka imbal ver ravia na tanru tanda tak sange kadiri mai tamata buku ke mai papilo na ngone go andara ni ka ngo irna leoni palimendi o irna ngo kwa radili vaka tu nambula ni matento o ira doni viluta ke na matento asa kadiri mai na tui mer kadiri din man dau daka mana kern do vaka mata ke lo malangi o ira dau daka susa o kerna kai kaletia mer be Vakatakila wana tui na nona tan kento sakila na italno sala ko mai buana tui ira kedango go saranga o ira na ko radili vaka tu na matentu mai papilon siang indo ira oliera ona lenga ni nepognes saka nepognes mero vaka mati are na death degree sala kongo ni ko kenta buli tu na taniela o vaka mama tanga na konteks kento buli kingo na death degree na vaka matile me ado papiloni ve ira ke de irna vaka lesi liu ni matentu ba wili kino o taniela vatakede vatake kerto na nona tolu na nona French na ipiriu meni itu sana redengo gona neche ni professor of yakaching ni tuna lako na boli Vakatakila lebu na country and na lako the room vata keina Kalou reveal taki chuk se Vakatakila chuk na Vakatakila me vaka ango na tania lo wasero si karoro ya ni sama ivo koti tiko ke otaniala ni orto talanga na orto na tamata buku orto kau vaka vesu me orto chico orto ndo venga ravital chungai papilo na ngonongo na taro lebu no taro ve kento ni kuwa orto na wal ni lenga maka da orto ngo se kento na taro kento ni kuwa ke baka sa sole ve kento na Kalou ni soli prophesy itu pa matal tang na prophesy na tap na iwal ke sa mbasi ka mengo na covid se mbasi ka na death degree se tap nga na mbasi ka mai na tap kento na wali apa ke sa soli mana bi baka roting ko na matentu menda sana baka mati to na re to bole mondo to mi ka chuma so nan dinango na nende to ministry
ena singi di efficiently ke baka kenda to sianga ni na rei de sonan dine la ucumengo sangkai dur ku buana tui ko taniala ka baka mosit ko me baka ber manda baka lelai ena ke Vakatakila buana tui na mbali tan nona tan iguna rei dango na confidence sa chikuna lo mai taniala he knows he can solve the mystery sember ni reveal tagi be ko na tanda ni ne pones sa kila rawo titiko loman the conviction sa chiko roi loman yes I'm the solution sa soli to na death degree sa na matay kina siang ni iVola chinelo na ngona ni ndrendre na tamatango tanyal yana buna ka kina na tanyal wasendo tikinewan don chini mola tambuil ndo wil mustaqbaleu sa vakande taka elomana ko tanyala kila ovina kata meuka ninga yava mena ngona ndrendre sa don menta vakande taka uchtulo manda na conviction ni Vosa ni Kalou na kamenda na vakatulo wakin na kamenda na vakato are dongo kako ni baka ber sa baka ndey taka uchi tolo mano taniel ni ko na rani sol taka na ndrengo na mistringo yere na ngun sale sol taka gino ko sangkai la ko taniela kina nono vale katukuna na kango be anana ke Michel ke Asaria na noni na tokani kamirto kerlo lo ma buana Kalou ni lo malanya na bu ni kabu ni go reda mistri merto kako ni tangani mate vatu ko taniela kerto ni to kana keira ke ngana tamata vuku I papiloni ngondo na viva matele na bagado crisis ni crisis ngo lenga ni ve lenga sa la komengo yo ve kentora tamata ni Kalou ni barro ngo meni kuwa ni ava mana crisis ni crisis onango leve turn to Christ when crisis mounts like a mountain you turn to Christ in prayer full stop ana iwali ni ndrendre ya rongoda sing ni ava mana crisis ta sangkai baka sanggara na bulan ni masu kuwa ngoreo na musingan mungabo reda naka taniala wono tini ini sakila ko taniala gota lengan dona de degree asuli iya ko taniala sa volay oti ni iVola sa duru kina nona vale kani sa ndolo tuna katumbo kina longi mendunu chorsilemi sa teken duru enduru na baka vida vakatolu ena vei singa na bulidi ni prophesy kena bakandeo taki ni vei prophesy ona teken duru ena vei singa vakatolu se baka vitu se baka chini me baka lewu me masu ka vaka pinivina ka buana Kalou me baka sandau da kabai liu kukua na vei baka taki ni Kalou vina kata meu kaya na masu esenga ningai baka dhambori ena ngona saya do kina lenga na masu endo don me chiki ni nomumbula yana ndona ndina levo to mikroma ena bubuli prophesy prayer should be part of your life it's not a program it's not an activity ko bina kata mona lago duru mona ndrendre vata kena Kalou na masu me chiki ni nomumbula me ve singa taki isenga ni baka wele taki me chiki ni nomumbula yasa ndona ndina levo to na redeke sangkai bakari taki are may na masu sangkai bakari taki na kabu ni wo bitaniala na reboto na bongi kasabaka bibi na kabuana Kalou ni lo malay ko tanya ngona solve taki na ndrendre na misti solve taki ninda masu ninda sa tamatan daw masu sa chiki ni nondang bulan na masu na Kalou ena barita kabi ko na iwali ni ndrendre ni nomumbula ni nomata bubale ni Manoa na Kalou na reveal takabi ko na iwali ni ndrendre yana mbimbi ni kon daw masu ke sangkai suleta libi ko na Kalou ni sul ni prophesy o yuko na huni bi bagdengoi kina beira tamata na ucho chini ngono ito na redeke na taniala na wasirua to na redeke ndo na kakin to na rinibuli da membaleta na Kalou yana buna kita to na vaka binibina ka tuaki na bengona to na sianga ni iVola me vaka binibina ta itunga ka sianga ni mundo na yada ni Kalou sa nona nga na vuku kena kokoa kasabu kita kokoa na yambaki kena ngona sa vaka sivoir na tui sa lesir na tui sa silevir na vuku keir na loma vuku kena kila kavir na yalo matua sa barita kokoa na kati tombo kabuni tu sa kila kokoa na kasa tiko na buto ia na rarama sa tiko ngawua aram dor ni reda mana chikino o de control takatu nambula me loma lang keburum
O de control takatu na no mumbula, kena no gumbula. O de control takatu na crisis saya do tungai buru. O ira tamata buku. Ira tamata buku mo sa kai ketengo berbang mati ni sa singa ni sa lekata na non buku na ka saya do na singoya. Ni ko to sa rei da talanga ni ko na vaccine sa lang mengo sa tebu mer lekata na tamata buku buru ni ko. Mer vakatau do tang mai sember che anda proses juga na kena develop tagi na vaccine ko mer ningai 100%. Sember ni 100%. Sa tebu bakile mai ni baka yala na buku ni tamat. Kau vina kata miukai ni kuah. Meta tau kila. Na ve kaya do buru kena kaya do meloma lagi. God is in control. Kau vina kata miukai na tale ni nondam bulan ni masu ni pararabi. Menta fatarai kau nga kau control tak tu na buru ngo. Na nondam pararabi tak bali vina bulan ni masu. Na Kalou vakatulewa. O kau sa le suba uci mai na future. He knows how to control the future by revealing what is in his word na kasembera ni adumai. Tereka tebuka Vakatakila ko na kasembera adumai beir nona tamata ni kuah. Na isoli provisai na Kalou sa mai sulia kina tereka tebuka Vakatakila na be kasembera adumai beir nona tamata kasuli soli ni provisai na rbang madalataka na be kandi na enayado ena ucho chiningo. Pracha ego reto ko sanga reveal taki through revelation. Arada na revelation. Gona revelation ko sanga reveal taki talibe taniala na kabata nga katanda tako ne puganes. O kemuni na tuyi ko ni pagarai karre den dona mata ka lewu ako sa usi bitang na keni serau. Sa wabu tu matamu ni na keni rere sa karerwa. Right? Gona na tanda tako ne puganesa. Ngai reveal taki ve taniala may sauni masu na matakau. Matakau levi ko reda na uluna ikola na serena kena lingana siliwa na ketena parasa na yabana ironi na ngangalo kena tete ironi. Kemuni apa kareti ko sa kabida main dona watu kasi ngita na lingana indua. Kalau tanah apa ni matakau sa iron katete kavaka burumemeta. Ya sarang anatar. Tanda takana matakau levu. Evana kene waswasi. Gela ko main dona watu. Ngai lutu kana apa ni matakau. Kavaka burumemeta. Tagai kai sakai bor lagi watu kina iron na tete na pras. Lako main watu ko baka burumemeta kana na iron na pras ko na tete ko mbuli tu kina matakau levu. Ngai kani bola tamgo. Na watu ka lota na matakau sa tumbu me ulu ni buno lewu ka romboti buru todo. Na watu ngo gai tumbu talanga me ulu ni buno lewu ka romboti buru talanga. Kate na thawana kene balimbali ni matakau ngo. Na waseva ni matakau ngo kena watu laga mai sabwa takar-karta kana matentu karena tumbu mai buru. Kana tanyal wase ruti ne tolsul kadiwa. Kana tumbu me vetara vekem ni endo tale kena endo na matentu elele so mo vekem ni kan do tanta le keni katoli matentu ko ya parasa ena lewai buru. Tu sarri dani volta mo sa matal te ko nga siboda. Eu singin data mai tu mana keni balambai. Matakau na kaula na siliwa na prasa e bagarita kana matentu erna tumbu mai buru. Asa kana bosni Kalou ke maula sa imbale ni matakau lebu na ve matentu ena tumbu mai. Yana Yaloyalo Rabailevu to redech. Ta tumbu mai na ulu kola. Vakatakila ko papiloni. Mai na onan rau kalima me ado na lima na rau tolsum kadi umbada vilutai na matentu ngo lebu ngo papiloni. Iko papiloni sa rau rabai matentu na non rakalang lang erndo kair kina kai kaltia erna tutu batanga kiso toma ni na bukida. Iguna reida na Kalou saka na matakau ngo na ulu na kole Vakatakila indo na matentu na tumbu mai ya papiloni. Ia ena sega ni mai dede ena vakauti na matentu papiloni na mpasi katala mai ndo na matentu me veso somitak. Kai kini ken jina nga papiloni kuna ndoka iko na mulangi. Oye iko na vukidi mo bata kiso tomi kimor ena mi vakauti na mungauna. Ora sega tunga ni vakatule wachunga me ado na ngona tamu. Basi kama mite ke Persia mai na lima na rau tolsum kawalu kena tolan rau tolsum kandu ambada abili uta kena matentu mite ke Persia vurubura me baka na tanre takachiko ne pogones
tona reda ni bola tambu na itala no membaleti tuyo tariase ke tuyo serusi ngoton ke rede ane ke itala no chuka na wase ono wase lima tana le reda na kina profisa itala ngana tanela na wase vitu sa tehu me bakarambo ile buta kina itala no to rede chuka na tanela na wase rua ucia zange kare tikine tolo sul kadiwa endo tentala matentu na le sombe kemuni kando tentala keni katolu na matentu ya na paras na katolu matentu ka tu muma yo kirisi ko na liuta ki burubur may na tolon ra tol kando ke nandonan ra won sa ka walum bada Raitu sangereda iya na kawani matentu Raitu sangereda na mataka ungo Vakatakar na vataka na matentu yana kawani matentu na kukuanga me vakana ironi ena ironi se ko na vakuru me meta kambutu buraka na kakeda Roma Radi Roma matentu ko liuta ki burbura teu mai nandonan ra won sa ka walum bada me ado wana banan rau bitu sanga vulka ono mbada sa mai vakarusai na matentu ngo Roma ko liuta ki burbura ya Roma da sisega ni ado ka na italo na ngangalo ni abo ni matakau ngai viwa ki kena na ironi kena tete right matentu lebo Roma liuta ki burbura me onan rau basa vulka bana mba 476 sama imbalikina tasangai redeki na sanangai tuna ironi ko viwa ki bata kena tete me ado na lesu mai ne chisu na tona redongo e ko redana bana redana di matakau sama imbale na ironi leu na matentu ko liuta ki burbura Roma yenjina ni sama kabinda ichini na matentu Roma yana ironi chiko kedanga iko rede sona ngangale bwana sona tete sa tigo kina sona ironi sa tigo kina sama dal kina ni vese na matentu ena tawasi na matentu Roma na kawani matentu ena tatawasi na matentu ya ena koko ngani ironi na tukina mentona numa jina ni sama tawasi na matentu lebo Roma na ironi ena tunga berkeder na tawasi na koko ni Roma na koko ni ironi ena dominate tunga ena pe matentu sana membasika maina matentu levu korom tona rede ni kuwa o Roma sa tatawasi from 476 AD sa tatawasi o Roma ni kuwa sa membuli tukin na matentu na puno levu go Europe na tawasi ke ni Roma tona rede ni kuwa sa ndine ya tawasi chini na ngone tewu kena provisai ni kuwa sa be rusom kabitu rusom kawalo na matentu erdo kachungo en European Union yana matentu ba Europe sabi rusum kabit maina chini ni ko sa rusum kabit yana kanga beka ke chini se rusum kabit me baka na prosa itu kuna na koko ni Roma na koko ni irony na chiko kedenga en matentu ngo Europe me ado mai diko me ado sarna le suma ne chiso to sara boro redongo na koko ni irony ngo ko chiko na be matentu ngo na daba na ado kin Yedi kemni arreda na watu ni sakavinda mai na ulu ni bonua. Kasi yang ni tana linga na indua. Kan gai bako murumi meta kana ironi. Iguna reda na point of contact. Na lako mai na watu, ngai lutu kana ironi. Keni balbala na koko ni ironi. Ena tiko e vurubura. Me adho na lesu mai na lesu mo tisu se iko na matentu watu. Kana bako murumi meta kana ironi. Ni sa lutuka nga na yabu ni ironi. Sanam bale talaga na parasa, sanam bale talaga na tete, sanam bale talaga na silima, sanam bale talaga na kola, sanam bale talaga na parasa. Tu sari na talo no chigo. Sari talio ya. Alright, sage va madal tagi ni bale ni watu. E non rangau na tui ko ya, ke balana bana matentu bana tui na basi mai. E ngai va tumbur di Kalou, right? Ngai va tumbur saranga na Kalou. Ni loma lang endo na matentu ena siang sar ni vakurusera praise the Lord jevoda ena matentu ko ena siang ni beauty men non rata mata tani ena vaka vurme meta kanga ka vaka utiena be matentu ngori kasana tunga kasiaga ni mata tani volta au siang ni rata mai tu mana sos ni kena vaka madal taki na tanda ni ne pugnes satu sare saranga ni ko ne volta betu kuna na vana iwaswasi ni mata kau sa Vakatakar na wala na matentu kana tumbu mai borobora mai be Papiloni mite ke Persia Krisi Roma na kaucho chini matentu na liuta ki borobora ena ngai mai
wasetini na bambali Roma sana ngai wasetini na irony kasama bulini kine ndona matentu ko tuni ko e tokai na matentu ba Europe sa sing wala ngai tini na kene wasa si Europe me baka te uta ke kina na kena baka sama ni ko sabe rusul kabidu ya na ko ke ni irony metona numa na ko ni irony ana ngai milu tukanga na watu na matentu ne chisu kona lesu ba Roma ya yana Yaloyalo Rabailevu lagot no kona watungo edana na mighty rock nikuwa endona mbole dona ndina levu wenda tabikim doni dona baka tulu alevu mona baka do kesa watu o chisu na ulu watu na nonda ulu watu lutu kina watu monda sila dona baka tulu ona takawaya se o waraka na ngone amena gay lutuki ko na watu mobur meme na option za mona ndingta singirua singri toltalna nikuwa mo lutu na watu monda sila se ge waraka na ngone ya me lutuki ko na watu mobur meme me baka ngani sila ona gay dangina tanya numa ndo na mata musumasu asan sing ona singni tabuya arto vante atachu na tanya alwasirua ni wochi na norto Vakatakila de chuna tanya alwasiru sa gay masu ko na dorua turanga pinna ka Vakalevu ni talama ina watu ya melutuki kemai sianga lutuki ko na watu ya nangona ya ona hur meme ye ni kuwa indona kama ka na ulu watu ya ni kuwa uiko shera ni lutu kina watu ni kuwa beke mndora barong baka kina kuiko Vosa ni kuwa lutu kina watu monda sila betalenga na height zavo iko tukina dive sombuya ni mo lutu kina watu ngo merao ni ko sa lutu kina watu ngo mora ni thambore ndona kai watu kai na isore ndono na yalo sa rara musu na yalo santa sila kakaworo ya na buno ukachu kina lutu yani kina watu ngo monda sila mora ni thambore ndona isore ndono bwana Kalou na yalo sa rara musu na yalo santa sila kakaworo broken spirit lutu kina watu ni ko monda sila ro kaya kuna sing ninda sila raw ni kuwa na watu ngo nang lutuki kuna singa ono gay vur meme kakuni baka tarame adoya ni kuwa mo sinda sila raw bwana watu ngo mo yalo mo yalo rara musu suli ko ni baka ndo kina watu ngo me raw kina ni no mo beki like aveo kani bategi kwa na watu ngo the mighty rock na watu lele ngo gay tumbu me ul ni buno lew dabe kani voltam sanga ibor lagi watana ironi na tete na prasa na silib kena kol kasaya me toto wate kena ngani sila arit kukuni baka tara na watu ngo melutugiko ona baka ngani sila kona dhangina taniani mesanga ni kune tale ya na watu kalota na mata kausa tu me ulni bono levu karombochi borbo iguna raida na watu ngo na maten tu ni kalongo sana ngai tumbu me rombochi borbor ken mala na borbor ngo na shengni renovate taki me baka binataki na baka uti baka ndua sana basi kana watu ngo me susu mi ni be maten tu borbor auna tata ke kina ulni bonua right na watu ngai tumbu me ulni bono levu kau tebita auna tata ke kina ulni bono sa taka mai kina no go sala ko me be chobo na no go buki o kwa sambulie na loma line kina boru tata ke kina ulni bono na ulni bono ya na watu tata ke bona no ulu watu tata ke kina ulni bono na ulni bono ya na no chiko o kwa na ulu watu tale se bada me basi ka mai kina no buki iya ka baka raida ka raida ndona la mi sa tu na ulni bono ko sayon arif Vakatakila wasinga batikina endo na ulu ni bunua na ulu ni bunua Jerusalemi na nonra koro na nonra chiko na tamata ba umbulai ni unda tukuna na yade chowa ndo wakale ulu na nonda Kalou adab na yade nonda Kalou a ulu watu sa seng ni dal nona the Lord is a mighty rock and he never does wrong. Praise the Lord. Lako me na maten tu watungo na maten tu ni Kalou. He is the mighty rock. Warlak na be maten tu ke de burburgo. Ngai tumbu na burburu na maten tungo me na maten tu watungo me ndo na ulu ni bunole karombochi burbur. Ngai reino chen na Vakatakila na ulu ni buno ko tumbu ngo ko na watungo ko tumme ulu ni buno le karombochi burbur la mana taniala. Ngai reino chen na Vakatakila wir ke na bakumbulai. Ersa tu na ulu ni buno ngo Vakatakila chisu
Na yada ni ulni bunongo Jerusalemi. Na Jerusalemi na koro sausaba. Praise the Lord. Ndase lutu menda da sila rao kina uluvatu ni kuwa. Mendono na nonda ishema wana kro. Matani kornida wase chini chikineva. Arsa ngunuva bata kedenga na wai ni ngunu vakayalo. Dirsa ngunu mai na vatu vakayalo ga murira ya na vatu koya kode. Na uluvatu na Kalou na vatu Chisu Kristo. Sarot merarao na Kalou vi Moses na ona samuta vakaro na vatu. Chisu elo samu nga vakandua. Amai mate nga vakandua. Chira ni mate vakarua. Na lesu vakarua mo Chisu sa sengatali mai soro. Salaga mai me irsa wariko. Tonga ridiki na vatu kuna matentu vatu kuna kalima ni matentu gona iwali ni ndrendre ni lenga ke gurwa. Kemni apakarede tiku sa kavida mai ndona vatu sing tana linga na indua. E sing ni tai na ndona linga ni tamat. E tai sarangana linga ni Kalou na ngangalo lining Kalou e tarra na matentungo. Yana puno kakina param da sawara ka ndona matentu. E sing ni tarra na tamat e taranga na Kalou. Ia ke usaba ka sebi ratevor na ngangalo ni linga ni Kalou. Sanga yadon dena veke mundo na matentu ni Kalou. Kento sare chumena vuli masta. Na non roba ka sebi ratevoro. Yana ibakan dinendina ni sati ko ng gangalo ni Kalou. Sa kay kanibol tam sayadon dena veke mundo na matentu ni Kalou. Bilata na matentu ni Kalou na matentu batu. E dhakava nga na Kalou. E taya nga na Kalou na batu. Sa iko na non matentu. Turun kay ridike nangon sa nabaka sebkin na teboro balata na tata ning gangal ni Kalou e toto wat saranga ni sa nta sa yadon dina may weekend na maten tunika e adubo som ko Chisu kabola na soso e na non nganga na tapno no ko to mekini talano nangangal nga ko bolo chuya nangangal ko etaya na watu na tanel na washirwa e vakaba na watu ya na linga ko e bolo chuya rang Italia sibada nangangalo batanga ko bolo chugo rango o ko time na vatu ya ngai tung me ulu ni bono lew ya na vatu ya voto kai na matentu ni Kalou na Kalou nga sa varo tak chugo batake ko na no matentu mentality ko batake ni ko mbula na ele ya na boni ngangalo ya ireda na ngangalo ya e shangani ya bolo na soso me mbula ki na ele ya nangangalo bata ya bolo chugo be kenda na shema chugo me na mataka ni ko ini sa tinia na no Vosa ni Moses na dela ni ulbono ko seniai sanga sulie ro na boturara sa bole na ngangalo ni da nangangalo ni linga ni Kalou bolo chugo na ngangalo ni linga ni Kalou na linga ko tai na batu na linga ngo kani bolo tambu asaka ko chom sa vaka ngo na pela ko na takabir na matagali sirle ni sa wote na ngono ko ya au na tungana no ko ibunau kina lo markada nangangalo matanga ka bola na buno ya sana may bola sana may veuta na buno ngo na lo mamusara kina lo ma me da bona ina kini kena bola ina na buno ichini ngo kina lo ma ia ko na yado mo nonra Kalou ia erna yada mera no gutamat praise the Lord mendarani viwe kani mendarani fellowship mendarani ndo bata kini kena Kalou na Kalou sa taiti ko endona nona na batu na nona matentu na nona ngangalo kasa bolo tala chunga ng ganggal ngo na lomamu meranyado kina menta nona tamata na Kalou kada na Kalou me nonta Kalou kongan rebeli me leo ni matentu siang ni tay na linga na indua wakatara na yalo tambu ng gangalo ling Kalou me bolo na lomamu ni ko kabaru taki kina matentu ya talo tamata ni talo nongo to sochio na no kitokani na mataka ni ko na lupe family en do chugor na biotin ko roza ka na panimbula may America LA gorto na Lubena Britney ambaki walu Jasmine ambaki lima Jesli rongo rondrua kwa talangango Benjamin ambaki rua kwa take Chris ambaki rua rona biotin ngona lupe family even en ana lupes family Rona biotin roza ka ruru iba nimbula kaina kinendona ngona ni rosa kadibi berne bogalisileshi ni matentuna administrator si nimbula me rosa bakadingui singi dingo mi bakarau na nonru appeal lima tu na luven raw
tuna Rabailevu me somi kena motoka sa tabu tuna bagrauni rai sanga itu tamanda to sanga vanakir to keda na luvena 55 na watina sanga ivagmate koimur gona na iVola sanga fax taka ko verto na tambanyo visa gona iVola ka ambita verto na administrators to sa respond mai na iVola mai vanimbula verto na Vulica mandato kena toka. You should not even have bothered to come to work today. You should have gone and blow your brains out. Iko lako nga kemruba wichin ruli vana kana munrunga bobo. Singyang munrumi takatakai. Keto sa sianga ni retaran to na puna munrumi takatakai. Sember ni vana ikoya sarto mati kede tu orto na leo ni mata bubale. Se pochunga ukoya sangai Vakatakila na fax ngo verto no visa. Sangai iVola ko na fax ira. Oh Lord, my God, is there no hope for a widow's son? Oh Lord, my God, is there no hope for a widow's son? Yana distress call for help. Pertona messone kena moment. Oh Lord, my God, is there no hope for a widow's son? Chugambeka na hope, chugambeka na inui. Wekem do tu sangere do ngoni te unital no kitanyal kena Vakatakila ni kuwa. Kento sa reda. Sa pole ni pagador ke na Dio sa hulka dio na pasyente ni professor kento sa reda na kami ko sa pole ni fulfill tagi. Sa bochu ngayon do na ka na matentuwa. Sa may mbale wacho Roma na kabani matentuleo. Sa kabinda wacho chini na matentu Roma. Sambali wacho Papiloni, sambali wacho Kirisi, sambali wacho Miteki Persia, sambali wacho Roma, sa kabinda wacho chini. Sa bosa tunga ngo indonga na inuni. Our holy hope is na matentu watu, na nonta ulu watu. One thing is certainly be understood from the study of Daniel Revelation, that the connection between God and his people is close and decided. Oveka vikem dona veka ni matani kuwa. Lutu kina watu ni kuwa monda shila, se ikuna waraka. Na watu ya menangai lutu ki burbura. Maka vurme metaka erangi baka nangani sila karna dengi na tanya. Esanu kumasu na mataka ni sinku na buke kento na Kalou. Maina Yaloyalo Rabailevu tu reda mekona tanya la waserua. Tu sa rede tiku na ngau na tu sa tiki na sa ngau na sa remuri. Ngau mantanga sa ngai tebu ni talano. Tu nangai reda na Vakatakila. Sa siyang talindo na ngau na sabu. Bakalong tay kento na Kalou na nona Vosa na mataka ni kuwa. Kanu itaka nito na toma na talanongo. Na tanya la wasevitu. May toka rua taki na talano pa Rabailevu tay walilay. May ato ba ni Vakatakila. Tu sa maso. Turanga chisu kito tada ki veke muni na babu ni bina. So veke mami lako durumatiku me baka na matu vale ni Elvin ke lupe mai Amerika. Sa tao na rai, sa tao na Yaloyalo na Kalou pertuba mater to kede. Ituranga buke ke mami, buke viti, buke burubura, meran rai veke muni na ulu batu. Sa ke muni na ni mami ulu ni Manoa. Sa taka mai kina na ni mami buke-buke. Ke muni na ni mami ulu batu na ni mami ndrondro. Mi ke mami lutu ve ke muni, mi ke mami ndasila. Meran ke mami tambor na isoro en dono, na ilo ikimani. Me kaka borbor, me ni mami isoro en dono ve ke muni. Mi ke mami suli ke mami bagoti ve ke muni. Ke muni na batu Vakayalo ka murir wol na Israel. Oni avamulubira, oni avakanira, oni amaruroir. Nyo kemni na watu Vakayalo. Na wale uturanga. Na ngono ngo kim salako durum na ngono ndende ni mbula ke burbur. Uke ke mami me ke mami ndro ve ke muni. Me ke mami vune ve ke muni. Me ke mami shama mbula ve ke muni. Na wale na muni tuku na mataka ni kuwa. Viva ande itaki turanga ke ve ke mami ke msavakila. Na ngono ngo misavaka tauzo teki na ne mami dinata na ne mami shama ve ke muni. Unisa ve uti. Ni kaya na muni volve aisea. Onisa deuti ke mami na ngangalinga muni. Onisa deuta na soso ambula ke na eleo andau tangani wa. Onisa deuta elo mai ke mami na no muni bunau.
merani vandi takina ne meveo kan ke ne mevikila ke kem da vole na mataka ni sinkua pasko ke mami no muni vakadem no muni kuko no muni loloma me vivir mbaite ne singni ko ver no muni tamata masu dambo sakati weke muni turanga chisu na ne mami ivakambo amen Amen. Angot ni ndamaruta kana the Vosa and matakani kua and vaganumi vaganditak and lakulako and the salago tikinongo and non the waragati kono vatoya non basika buru talmen non de bakambo Kau bila wana Kalou and matani pu and Vosa vaganga tikinon lumut na ital kami non tamasuk in viva Kalou ngategina Kalou ka viva ko bukuitiko and bukuni Vosa na batabat ni bingkarabyo Santo batal tinga ni visureti en mataka ni mataka sano maitega bunukin nonda Vosa en lesoni en mada vo en talo ko bada kongo en nonda kautama en rara man sa bulida na rona singa saut o kauta bola que me viau me vogador na nongu wakasangra na lomani Kalou Vakatakila en nano visureti gina na mataka ni mataka me adobo ngono ya mentabe masulaki ka vakadengu naka ni Kalou ngata gravita vensi Talap na volip sana. Ini nasa kama Saut mbengo na live okay saut ngona live ochinga ngona live okere endo rituko na mai vida na ntina lile wetu meta Roma na proxeni When sa vending tegna Kalou, do vending tegna Kalou vernon temat. Yuna. Santo no makia muka ko de ulum balki. Amen. Na valeu. Dua ya sa to. Dona reda. Au na renda mata na nongo CV mai na nongo GDP sia ta na na duka. Nakani makani buli. Eu filta kana go art of preaching ken go public speaking bataw sing rawata na pos. Na nongo buli buna. Au simber mandanga di baita bini sugu tu sali buli talta. Yo ba beri na ya to mena wani ko na Kalou sing tunting takir nan daw pos. Amen. Le ba kaya ka chingo men ko mano. Kembala ka ko ni ko wa ulumbal. Na Kalou na bi ba sulumi na bi ba. Ndotale reden donan dinaliw. Lebusa. Bata panan bimbini masu tento buli tan mata kanip. Masu sing ni bangata kini mekani emergency. Masu sing ni kani emergency abna. Masu is not the last resort. Kila o beba ta be kim dona be dangan mother saut. On dona ya ni dona men sawil chume makumbung. O to ngai wale sa dunga ko. Sa guguna sa ta sokna ni rutu be di de. Ola nga mai tampa ki ko nga masulo tampa kana nona na presepu. Gusto retu nga sa dondo malumu talmenangon. Tua eu sa vida na kabang usa so tabo. Masu ke kombita tu me mulachi sote. Iko na feel nga. Masu sandon me chikini no mombo. Yan ka bulita me na proisa. Me vita ni al sibo. Yana biographical study to read mai. Kento sa lago durum tu ngona ngona rende na reality ni ka kento vitala tu ngona keni wali kana mas. Kila that's the reason why we not na Kalou last year au lesme na hope. I don't know. I'm not a technical guy. Yung do rede to mandanga ko kero kina bi kero kango sambo baba ko sanga ne rule de kaki. Kani technical. Gai Silvia mo men karabo na hope na bagsa. Yana daw ko to meka. Kito lang may 10 days nga 10 days mas. Ye oboton tagi bagan do na re ni hope na bagsa. Na papte sulim to no sanga do bichi ato na bagsa. Ngoni lockdown. Ye kito 10 days na bengo. And it's working. Kim do kila nangon kemi ato kina mainstream go.
orto rancini orto pre-group orto siamatukin orto masulang to nanento mainstream. I know the na kelungat kinamana ni masu. Kero ang masu chulo bate ke rancini. Sali una no kubelo ka saburung tolo mengo. Wini daka. Nano akero lak kero li ready tingin to na moto kana fo wile soli free bikero. Na wale. Kwe Vosa chikino ngoli te bubuli ado nga na borombu ka moni chite una buli mi papu do gini. Sianga tuna no na iduru. Iyo sare de leso na masu na kena yanga na kena bibi. To sare de nantina libu meu kacho. So me pakataki ko nakalo yalo venak. Na masu sianga ni program siya activity. Ndon me chikini no mumbo. Amen. Sabi ay matata. Na wale. Ay tekte usara non to bulita na bola tambo menda tegen duru masu. Na yalo tambo ngai bibara ramata. Ena poseniko. Se meta da ko bulita mani bola tambo kento rede chuma na diwa. Dan masu nga tegen duru me bara ramata kento na Kalou ena maina no Vosa. Iya. Total rendo nantina liu. Tanto di tuku gini ko ni borit ni bola tambu ko ko madal tiko nga pakati ko sing tal ni nindangay lilandi tumbu nindangay ningami ko madal tayo weekend na nararama tiko no. Okay. Jadi untuk nare tu analyze taka mata sona profesor sala tu research na tenal kena Vakatakila ni revadurum mai lebu na history eva oso taka talon to bakasa mai ninta pa madal tangani bol tambu raw embula raw ni Husi ni rabang tachu bali na profesor totoka no bakasa madino gorna skills ndo dono mando sa turo ndiwa pa madal te ko nga batik pa na posin do wili ko mena pabela chimakaw na para ramata ni chikina ya chikina vele chibo sia ko wili ko men dona chikina sento na pos mena vele chibo na tikina ya sia makete tu kina was on sa bulka on ni bo do sa turo mer di bakam baile tak para ramata. So once we have a little light, that little light is attached to the whole book of the Bible. Kusaranga na mo confidence kina ni na titom kembala ni ko boro buli na uchi don rarama sa vadilabi ko na ungeti ko ngina lota ka ko ni rere na rarama ko resema tu elebu na kamo na runtu ko na mana posinik kero sa rede ko na skills na teknika abate kay na iko na reda kero na rin pinre ka mena bi na voltam batta na posinik lo endo nga yan na nakakero maraw to throughout the years kero sa develop ka mena skills ya ni posinik ko le pamatal ko nga ramboy liw ta ko ni vanging ko tekit Kalau ndoro Vosa. Banana ni volta mutu kono ke boleh kira ni volta bo sini rambuti buru-buru to kali. Ya na kena kali kono Vosa ni Kalou. Iya. Kena kau kono nanti no. Ebe tong tong. Iya mai betul. Siap. Rim matata lagi kono God is in control kono be matin tour pauti. Dawa ando boleh uti kono kaya bena voltanya la. Dawa reba kena tomata, dawa reba kirna na karna dakawa. Siapa ni dakawa sarosita. Dawa bawiri benaka. Itu kono na Kalou na tiko batiki ko mata na lokata uti timbat na Kalou yang boleh buru-buru ko tiko bun ena bata bartal na dawa rer. Yalo ndi tiko bambo na Kalou masih tiko. Na matin tu batia. Ko tuko na mikir. Si ko na matin tu ya maruti genya na mai. Tumbu tali me Kalou bena bata bar na matin tu. Kuara matin tu ko komiang. Oh, yang tunan dia na saru itali. Amen. And praise the Lord. Iya, jene. Na valeu. Dore na kena kemita. Toka kuni toto mikama meke mundo, meno mundo. Kaya ko sa convicte ki ko ni ko that is na mbuli kavi ko na toso iko sarema. Ana rara, Sento sero iko to mi ko ramen ko that's sa osama mau. Ya. Na valeu. Saya kuempenga na ukir me na objection into buli data mai ken to naka ko nambuli ko Tapi kentum pengen na ito kan ni namatagan ni ko klaro romotal chuan ng tubulang. Tu sa tiga uno to na mos namatagan ko. Manabi mama ni wa kina buhay tinaminiti me nelimay. Wano mi kentunga.
Karon tu kipambe tu sinisia mamãe, não mulo mani vale. Se vem no no toco bolikina. Anon tu mani mas mustian tu tambor boga também do tu na platform rua. Ko essa di tu na no. Kini ka tu la rara mai. No ve bon kinto tal kina matani ko na wale. Naka. Talvez não vou sar na vengra matani. Mustani andro binak. Andakede Oni nabale